Kei te puhuriri ngā kaumātua o te roroa I te taitokerau I te tini o ngā Pākehā e ruirui ana I ngā pungarehu tangata ki roto I tētahi o ngā ngahere rongonui o Tauarohe. Kei te ngahere o Waipaua te rākau kauri e kia nei ko tāne mahuta. E pātata ana ki a whāngarei me kaikohe. He kauri tū hi tarari a tāne mahuta, engari ko ngā pungarehu kai ōna rekereke, te take e tūtū ana te poehu. To have someone come in and deposit the remains of their dead on places where we wouldn't do it, I believe we feel insulted. Ko Daniel Ambler tētahi o ngā kaumātua o te roroa, kua roa ia e tiaki ana I te ngahere nei, hei tāna me āta whakaro te marea, I mua I tā rātau tūkino I ngā nehe nei. It does feel insulting because we do not, in our culture, mix the dead with food. Ko te taha tūruhi hoki kei te rongo I te ngau o tēnei āhuatanga. The bus operators would not come up here at night. They just wouldn't come near the place. Yeah. And I don't blame them. Engari kaore te katoa I te whakai ki taua whakatau. Ko Francis Tipene tētahi kai whakarite tūpāpaku. Hei tāna mena no te katoa te ngahere, me wātea te katoa ki te whakamahi I aia. Tērā ka whakapuare mo te katoa mo te marea. Nō reira kai a tātou ki tērā tikanga me aha ngā mahi o roto. Kei te hiahia a te roroa ki te whakarite I ētahi tohu whakatūpato I te marea, kia kaua tēnei āhuatanga e toko ake anō. He ta Gardner, te karere.